Te tangi o te pūtātara mō ngā pau hau ki te kura tuarua o ngā tamatāne o Tauranga. Anei, te pau tahu, e tuake nei. Ko te taonga tēnei i tukuna mai e Ngāi Tahu, hei oranga mō te o tātou whare, nei rā e mihi nei ki a rātou, e tūranga ki rāna i roto e te mona. He kaupapa hirahira, kia whakakotahi ai i ngā iwi, huri i te motu. Wharenui is a special house to us, and to have the opportunity to contribute to the whakapapa of this house, in particular to the Pūkōrero or the mahi toi whakapapa of the house, is very special. Ko Ngāi Tahu tērā I koha atu ki a Tauranga Moana tēnei pau ki te here I ngā taura I wainganui o ēnei whenua. Ko Ross Hemara tērā te kai whakaero o tēnei pau, hei tāna he taonga kia whai tūranga waiwai a ngā uri o Ngāi Tahu ki Tauranga Moana. The whakapapa of Tuhua talks about the two different peoples, the two different groups, the Pounamu people and the Tuhu people. And so the connections really start there, because that is a place where we as Ngāi Tahu can identify with Pounamu. Kei ko atu I te iwa tau a te rōpū taurahere o Ngāi Tahu ki Tauranga Moana e whakamahia I tēnei marae a aronui hei whare huihuinga mō ngā uri. Ross Hemara, kai whakaero no Ngāi Tahu, e kōrero ana he whare haumaru tēnei mō ngā uri o Ngāi Tahu. As Ngāi Tahu here in Tauranga Moana, it gives us a place to be Ngāi Tahu. It gives us a place to do the things that make us feel Ngāi Tahu. And when we can tell our stories, when we can share our whakapapa, when we can talk about the things that are important to us as Ngāi Tahu, and we can do that here, within the house that embodies our identity, then gee, it's a great place to come and do that. Ko te mahi a Hemara, he kapo I ngā whakapapa I ngā kōrero a Ngāi Tahu me Tauranga Moana I roto I tēnei pau. Kia tahi timu te waka, kia tamate ariki nui te tangata, kia whiawhia rangi te toki, ko rāpanga I kia tanuki te hoi. Whā te kautau ki muri I tau te whakaaro me whakatū whare ki tēnei kura. I karangahia a te karaua a hohepa tūranga ki a Hemara hei kai whakaero mō tēnei pau. The journey has been one of, organising ourselves into how we would go about that, ensuring that we were being very. We needed to understand the tikanga that would be involved in doing the mahi, and making sure that we had, we had the correct tikanga for here, because we're not from here really. I mean, we are, but. But as it's, this is, we're kind of manuhiri here. So we have to behave in the way that manuhiri behave and then contribute as we can. So we found the tikanga to do that. Aronui, he whare wānanga he kaingarua mō ngā uri o Ngāi Tahu. Keira Williams, atu I Tauranga, ma Aukaha. Awesome. Ko te reo, te take.